Mohila Sanmilan Amai Pensing Terona Rongalong Kepado. Bokazan Block Congress Committee atum MLA ticket ke pipon ke chok che phuthak ningkang samsei ke chepaklang. Serdi Hun Living Center along akijoy pen therang ke thak aseke ke pangche. Pini adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Therepo ni phaipli surihini rengkora truck arni Mahila Sanmilan Amai BJP District Minority Morcha East Karbi Anglong Lapen Lumbajong Minority Mondol Committee atum chelang si Pensing Terona Rongalong mai pedo ponlo bangso mai Elbina Hanse pi Kongchun Bangphi Lumbajong Minority Morcha hin pensi mai chari ponlo so mai ki pado pon atheke soarlo atuma phan sarkar pen ke rap ki pi scheme Orunodoi gas ake joy self help group hei hui ake joy pen dhin ki pi pen lok kaprek scheme kelong dunde aphuthak si bangso Mohila Sanmilan Amai pedo ponlo sonsi BJP Racharia Songke majority minority black plate mate langle lapen Christian Hindu honghari laheyaron langle anparta akhai tina phanta ke langpon ke kanghon isivet pusi bangso mailong thanpachini pon sonsi mailong aluhi sarpo manpen kachitong dun Lumbajong MAC Johnny Timung chetong dun manpeng aluhi pen BJP Lumbajong Mondol Committee Maipu Bisnu Tiso Chunbang Biren Hanse Treasurer Prakash Terang Lumbajong Minority Mondol Committee Maipu Ronald Teron Lunsepo Christine Teron sonsi District Morcha Minority Mondol Kongchun Bangphi mate Probhati Kabita Hanse Piatum Pen Cheng Lok Penang An Sorlo Atum Chetong Dun Si Mai Mesen Pen Pachun Ting pen lapen dak Lumajong Minority Morcha atum chelang pet pen Mohila Sanmelon pini gibi bangso amai long ke kidam tang atu minority tum ta kopi pisu bija ke long BJP sarkar lapen ke minority women chot kali women atum Mohila pul Sanmelon pasi jat al women atum kidam tang Orunodoi pen jaro sarkar pen chenglok pini pehola Mohila Udyamita karon asoni pulaso scheme chenglok kopi pipi solo tum kelong dun tang scheme ma lapen kelong dun ji lang ke wang ji lang ni kelong ji ma pu lahai kai than ka chimum amai si bini dak solo don bang si minority morcha pen organize pen si biang so mai kibi aso so mai amai long pen ana abang ke Mohila chetong si dak keong dong Mohila tum chetong si pin dak chethan chimum la alang tum klar dak lam chethan lo tini pipi mutum ke long de tini de ton ko ti tame pin lahai chethan pen ke o chikumir lo je ni tum o ahok lo pu da long dun la prang la son long le pu ke me so la pen BJP sarkar me pik wang thek alang itum che thin hegamong lo la si ke wang ilang ni tame alang itum ke BJP long si do tipo bosi nang pa chini dun laga por simu chini po la pa ko ning ki thebi nong do thebi bangke anmel Milan binai popini bang success lo la pen monita chetong lo la pen district pen nang chetong lo la pen local MSC dang chetong lo la pen ko mondol president Bisnu Tiso dang chetong la pen kapre dang chetong lo sila rong sapimar dang chetong no ba kado la choro lo lamel Kadom aprang news atom pantan perang ke tempan choro lo kadom pajero nilitum pini ladak Lumbajong hawar long itum la Mohila Sanmilan la minority morcha pen ladak Lumbajong minority morcha a president pen tum pen si chipatir pi pon lo nilitum nili ke dak ke bang ye theke la ke probhari district minority morcha pe along ke ni secretary si claim bomb adak ke probhari hisab se nili phanang chi toilo nilitum dak nimarli tumpen kachi than kachi mumji alam phansi nang toilo dak ni tum kachi than ke la Mohila tum asuni mukha ko pipi si ki long dun ma ki long le ma long tang duluma long le lang ma hai lam apthak si chi than phansi wang lo la si ki long si ke ong lo mu pen chi than chi mum long ateng ko lo tang te dak Lumbajong minority president alangli Ronald Teron ke hai alangli stame ki klempon ke dampon besen pen klempon lo la pen la Orbina Hansepi sitame alangli ke GS lo alangli minority GS lo la same alangli tum ki claim ke peduk pen la minority tum han sitame scheme mukha ko PPC minority tum han ki pinang jima ke long du nang jarat ke doma lan same long pon lo ki long pon alangli tum ki patir pi pen jok long pon lo la si
ako kilong le tum sita me non long thuji mama kilong le sita me ako alang litum pen siklem pon thu podak lumbajang hawar pen sita me kilong lap thekji lai tum karbi arat ke kiduk sai di lang aposi lai skim hormu bangke kilong onji aphan alang litum ako bori pon thu popolo pen kilong tang sik ong lo polo alang tum ki than pon teng te pindi dolang makoison Bokazan Block Congress Committee atum MLA ticket ki pipon ki chokche phuthak ningkang samse ka chepaklang Bokazan LAC constituency angkang aparman Congress asong pen party ticket ki pekpon ratoning tia phan radatum ningkang samse ason thotsi Bokazan Block Congress atumta arpuche o nangkok popusi lamthe chepaklang pon Bokazan Block Congress Committee atum ke mathake akimi RJ Theklong popusi ningche pathe ponsi Congress Party ke pangtang ponji aphan methanga khia dat pen setami claim dam ponlo setanona bangke ke matha chokche deda jok ongdung arong atum ningche pa oilo pusi lamthe chepaklang pon Bokazan Block Congress Committee atum nonamat Congress Party pen arpu kache oji atum amen lahenlo Elison Kaishop Secretary Karbi Anglong District Congress Committee Soltel Tiwa VP Bokazan Block Congress Committee and ex-secretary KADCC Elias Tirki GS Bokazan Block Congress Committee Khudiram Bakwar Secretary Bokazan Block Congress Committee Francis Barla President Bokazan Mondal Congress Committee Jeswa Sona GS Bokazan MCC Poran Bhengra Dunmaipu Bokazan MCC Benjamin Khakha Secretary Bokazan MCC Nelson Gogoi Dunmaipu Bokazan MCC atum henlo Arpu pen chi olo seta Congress asong along si dodun thibji puta than pachini pon Monang Elias Tirki moi Bokazan Block Congress General Secretary আজি আমি বাইক দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ টিকেট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ আগত যেনেকুৱা ধৰণে চলি আছিলে আজি টিকেট ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পাছত ৰাইজে ইমানটো সুখী নহয় যেনেকুৱা আগতে সুখী আছিলে ৰাইজে বিচাৰিছিলে এটা নতুন পাৰ্টি হিচাপত নতুন চেহেৰা চাবলৈ কিন্তু এইবাৰো কংগ্ৰেছে পুৰণি কেণ্ডিডেটকে প্লেচ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে ইমানটো সুখী নহয় আৰু ৰাইজৰ লগত বিবেচনা কৰাৰ পাছতে আমিও কিছু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু যিটো টিকেট এইবাৰ ডিক্লেয়াৰ হৈছে সেইটো হিচাপত ৰাইজে সুখী নাই বুলি আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু নিজৰ পদটো ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ ৰাইজে যদি সুখী নাই আমিও পাৰ্টিৰ কাম কৰি সুখী কেনেকুৱা হ'ম বুলি আমি নিজৰ পদটো ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমি কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত আছোঁ আৰু সদায় জড়িত থাকিম ৰাইজে যেনেকৈ পাৰ্টিৰ কাৰণে সুখী নাই আমিও সেইটো হিচাপতে পাৰ্টিৰ কাৰণে সুখী নোহোৱাৰ কাৰণে আমি পদটো ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ আজি ওলাই আহিছোঁ দিনৰ পৰা আমি কংগ্ৰেছৰ কাম কৰি আহি আছোঁ কিন্তু যোৱাবাৰ পৰা আমাক কংগ্ৰেছৰ দলটো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং বা আমাৰ বোকাজানতে কংগ্ৰেছৰ দলটো বচাই পেলাবলৈ নামত কংগ্ৰেছৰ দলটো জিকাব লাগে সেই হিচাপৰ পৰা আমি যোনটো পাৰ্টি আমি চালোঁ লিডাৰ হিচাপত টিকেট দিছে আমাক পচন্দ নাই সেইটো কাৰণে আমি আৰু ইয়াক দিবলগীয়া বাধ্য হ'লোঁ মই বোকাজান মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হয় তো মই নাম মাত্ৰ সভাপতি কিন্তু মোৰ কাম ইমান নাই কাম থাকিলেও মানে মোক বিশ্বাসত মানে জিলা কমিটিয়ে ল'ব পৰা নাই সেই গতিকে আমি কাম কৰাটো আমি ইমান সুবিধাজনক পোৱা নাই গতিকে আমি আজি মই নিজৰ পদৰ পৰা মানে মহত্ব পদৰ পৰাহে মই ৰাইজৰ এই বিষয়ে মানে এইবাৰ সন্তুষ্ট নহয় পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে মই আজি পদত্যাগ কৰিম মণ্ডল হৈ মই নামটো কি আছিলে ফ্ৰেন্সিছ বাৰ্লা মোৰ পদৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ মণ্ডলৰ পৰা কেইজন ওলাইছে এতিয়া কি পদৰ পৰা আপোনাৰ পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে মানে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীও আছে প্ৰেচিডেণ্টবিলাকো আছে Nizang Karbi Anglong Meghalaya pen ahoy kachikoy not lang hempi am ialong kedo serdihun weaving center along therang ke thak akijoy pen ke than pangcheng pon labangso weaving center lake ajir dingklui pen pangram susi aningkan thang na da sai setame pedo ponpe bonta labangso oversight Northeast Daesan Social Service Society NEDSSS pen oversight pipon si jirsong asong diphua long pen patir pipon si akijoy pen soarlo atum phan ke than pon pangcheng pon lo pusi therang ke thak ke than bang phi sapi rong pipi pen pherang ke tum apha nang pachini dun
Labang so avarsa hoelong so arlo tumpan ki pipo na jok jir songa director Father Thanka Chan Joseph, coordinator Sister Jennifer Lapen Serdihun Waving Center a supervisor Rita Teron Piatumaphan Setamika Churo Bajirpon. Sonsi a hoelong ke do Jesemet pet ke ove kimi so arlo tumaphan labang so avarsa ale ke pa do dunpen an so se karbi apinding ke pangchu ponji aphan ke thana bang phi sapi rong pipi pen kat news abirta pen kachuning ri abirta pachini pon. Lang hempi pen onarson timung report kat Anti Germany. Kalang lo. Ni nang limen ke. Limen la ke sapi rong pipi. Pipi son lo dak non ki than pon. Adak nono mat ke than pon ke nilitum la son pini piko la son gamusa la hai sinitum nili than pon bom. Ni ko an lo than. Ni kep lo pini pen an ke ho. Ko nat pen lo nang litum la bang so war sai ki long pon. Okay, NEDSSS pen patir pipon la ke jir songa song dipu pen. Bang so war sai litum ge long pen. A ho ya ra to kan nang lin pen ko pia berta lo pa chini ji. Nilihin pen ke pachini ji ke la pu hen no jo. Hala dak pen nili tuma phar la pu ana war sai ke me nang ki pi aposi la sili tum la dak a ho ya ra da tum ta me bang so war sai ke me Sudeng dun sina kusi nilihin pen kadu kawe jasemet ke ili tum ni maria tuma phansi pachini pon lo pima ili tum soarlo tum ke pirthak ke thekvek nang ji potsi lasi nona son abar sai ke me pima aki joy pen se alang li tum phana bar sai nang pilo lasi la son thot se ili tum ta me la abar sai ke me chuhum dun pen puthot la hai ki phir ke thak chipe thek dun te mesenji pusi nilihin pen ke kadu ka bia hoya rara tum ani mari tum hamta pachini pon Sorupothar MAC constituency ka parlok Balipothar Arisoi jang atumaphan ke Charlia Varsai donang ji pupenajok Balipothar Higher Secondary School along Chemistry and Biology Lab a building kimi rang patang ponsi CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ingpu pon tanglo Ni phai pli arni ada por phai ser ke prachiti mapor lakhain ko rehini Sorupothar MAC constituency ka parlo Balipothar mate sangti hidi Balipothar Higher Secondary School along kidamtang arni pen Chemistry and Biology Lab a building kimi kim rang patang ponsi CEM Dr. Tuliram Ronghang KAC ari deng pen ingpu ponlo Building kimi kang puamai long aluhi sar puaman pen kachitong dun CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Richard Tokbi MAC Kadom Terangpi EM Surjo Rongphar EM Madhurya Dekel Phukon XMLA Klengdun Ingti Simeon Rongphar VDC Chairman Sorupothar Alice Teron P VDC Chairperson Silarson Rongpi Maipu BJP Sorupothar Mandal Committee atum pen chenglok Balipothar Higher Secondary School Principal Lapen Teaching Staff atum chetong dun si Aliralon Pidun CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaningje ponatengke Chemistry and Biology Lab lake non malom ki thurmi loke Charlie aning ke hangatum phansi avar sai pi pon lo pusi ningje pon Bokajan Hanjang lang so pen Bisnu Lekhe report Kat News Tang tepini ada babirda bangke kang toniklo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru